Shumarantai teleti musala paku ninyelo daranyelo singolo joni murisho alda kani wati kina manapshan rulusere sa rente de kenyana ikilikuni ikilikwana na kijira na kara shari na murwa na menare gira de nyasi shurana jo shage metulu soi nikibonu ajo tunataka maji turmosori na pishana imet la rila nabo imet arashan mosori na pishana ngani merunia reunion mosori sida famaro hello oui Aba Atangamwa Yarashale namruwa Nigira siyori na shana na yigira gancha na lai kuna ninja Lenyo Irbitiliani Oh, Mitiliani sawa. Sida FM halo. Halo. Ah. Na nyu kira eta sanashan. Orke kimeunir kiate na kop. Neta neni migrada yasna. Asante meshoro kineji. Sida yefe bala. Hello. We. Yibu ling. Babi. Kai. Pole, Sida FM pole sana. Sida FM halo. Eba. Atangamwa. Gerara siurankare enchana na igerara kati duare shunguji merobolo. Asholem. Haya. Sida FM. Soba nani huyo? Yes. Asholem. Thank you very much. Makijana. Sida FM halo. Halo. Aya. Pole. Yes. Sida FM. Hello. Sida FM.
Iko ndani. Iko oleng. Kina watu yule jam. Ngana. Yo. Gadi rejanga. Rejanga nene. Eti atua. Kina rejanga na wajira yo wa ngari la era milioni ngiro ma ne tu ni wa yo benko. Okay. Right, that's what we're going to be. I'm going to go to Mekila. Meduma ta yango. Meduma yango leo jana na meduma mimi na hiyo video kwa kwa ile jana. Na yakora na lotu na kwa bike na tume Bornoti. Egol. Ashole Karen. Sira volo vole sana. Ndio Karen rejanga. Rejanga. Mingia. Imesaba. Kontani. Sida hiyo fabalo. Hello. Hey. Hey. Network. Tafuta network. Sida FM? Sida FM nyana. Aba yeni anda soba. Ego. Jimu anga solo ko rawta minyo ko binala. Le sabo kan tenda na ko bang. Kira un tana darba kan tawu. Nama itu mia mol lo unur daile unur metodologi olla baliari. Dari situ si yogo misho. Aku kira itu itu dalo ko. Eja rajan tawu. Thank you. Sida FM halo. Mzito. Nzuri. Ini perencan sama yang jana ko bang. Temunge. Itu untuk diri dia pada saya jaga itu di rolling ini kita yang sudah na rumah ini. Na jore na kita baik kan kok. Na baik ko jinga na munge. Baik bosho. Ya kiu ni na ko bang. Sure, thank you. Thank you. Sida FM? Hello. Eba. Namba moja sema ndio mwetu mbele yangu msimara. Ina tension pi ni ngangaya na shei. Ndio shiyo ndo madanya mali sido sababu kangaro lena ra na sina jamaa baada udoro ra bali kiara ni choyo wal fission. Ndio basi wal fission ndo lenta na kwa bang ekimitoa. Ane die murwani ndo kwa dap. Ego kera samba sida yele na ko kampanga sawal fission ndo. Aishole ngole yambo Jeremy na jona ke ninya tasha ngole mchana mzima. Na netu nuni nyerike ko ora ibuni 300 nirejo si emisho na ko higa ngadi amadi olol ngoni jolor mantasini ora rio 1 evangelist ni tabana 3 Hakuna. na isiwe ta watu wanatuma pesa na unadanganya Hakuna. Si wale nyendo na diti akidiwa kutumia kwa line yako pia mijo na gale leja. Mara nwa yao I present hata wewe ndio unaleta. Na hijura hadi kajinga na idea. From when umeanza kudiabidi? From lini? Hamani tu jungola lai. Ama siliki aje ke jumoli tu. Dai. Ada dolo gor tiga sa pokok. Dai, lega sabo. Ya ni rubiala wajen. Nenda suba. Eba. Nanda dina gilwe miligire. Atasha na murwa gilwe sikila na tenege. Yes. Yari kitu maba yoga gege atasai duo yote tanang yenye ambili. Neigana dalo ti kwamba uneto ni elioyo karibu 60. Aku sidage nyemukwa jito maden. Iwaga kila ni wale bakoloji lodoro ikafadhali alijeti nafasi. Tini kitu mengada. Sasa. Segenani etini nje atuaye wangangejuk letu mito yokte ibnabo o union point mie a Sida FM. Ingriana nibio dirbemendo ego ni dengei amigo ngai onedo dangaine negiri bango emingilairo magana niro ore bogota esa majolo ikulo nemere nelo keno beto
namayana kai aisho kudigishu tinebele titaro nadoli gobyamuru ashumeki yonkyanyala aikili waswali mamo mebako ayo naromino ilonkyanyala neme olomlege kota kimbaye kimayana aisho shumara nigiri kinajo era ina shumara nebera inako aya mayenisho Agashanlega, Dio di Bebendo, Yellow di Bengu, Amigo Gedangai, Onedo Damaine, Baggy de Bangolo, Eminglairo, Magana, Oh, Yamagata, Namaju, Neme, Nego, Yellow Metal. Shilanga Shadili Shona Ilo Lemerona, Yayo Dama, Aima Jalanai, O in the Solagi, Nadena Maliai, O Nadalama, Nada Nekiraye, Yanai Morgilla, Shama Yanai, Aima Giloroni, Yashu Madana. Ilana Shadangati, Nadoli Goyamogo, Nega Jokai, Yama Menigiro, Oi de Bada, Agege Sile, Wang Masiai, Ayo Naromito, Ilaya Gesile, Shadangati. I wear Shalagashan Shona, I Vajoki, Ingriana, Nidio di Bebeda, Yellow di Begu. Amigo Gedangai, Onedo Damaine, Baggy de Bangolo, Eminglairo, Magana, Ore Magana, Samajoli, Ebe, Nelo, Yellow. Wallahi moni lor pay me ko redo nyamal tankara ke e nyamal yor kurto ke aka en company Fanfix Africa Company Limited e walata nabiko tialo e nyamal yor kurto awol chani sidede pokin woji amigad wor ir kurlombok no pokin woita nyamal wallahi moni lor pay e shani wo selection yoji amigad ir payeli no no tenelo ne dol e nyamal yor kurto e shani pek ilita dikira menkare eleshani grami naramet naitum te agrofet pokin nekraneke teni yeni yolon ko manay prita eleshani to shoki wala saya tormo sori nawisana arenaudo iset onwan imet onwan arashwa marangishu tormo sori nawisana na boysit naudo onwanele ormo sori nabo wore amigad na wala na biko enyamali poknor kurt tolay moni lorpay ye olaire moni lorpay tana krishata ayuna kinano na itayiro na ke ye e walata ajuna snantata orkurto pe mindog na gaito ya nyamalu wore na gan kamuni Fanfix ajuna snantata Africa Limited nega grana ke ye shona ke ye walata ajuna snol chani na golor kurto wal chani na ke yero chana Amiga dore na tena gar na ken bukuno na ke pokin or kurto de na kada nyamali yera na ko lay moni lorpay ko na ke le shani ajuna snantata wujina ke amiged na ripayak na ke o shit mi do ni to kya o shit to yulo ma joro na bo shi to na di yola di ko to ngani ne de to ma bo mo lor kurto de na ma ko na ko di lorpay ko lo ore na ga ajuna snantata eleshani ore na ke eleshani na lo na kala ito la na ken gramina raimit litai nara tikita menkare ara shol jireken lenkare eisha nagini wo shele shani ajana sawal chamba nakli no lor pay kati nara uni tonto nake bayken nakre shara na bana nelo nake yala laikes kisho nagale shani wala yo moni mero nake dupoto inkire mori or pay ni mindoki ay kata ajana snantata atunaka sara tenkara ke nakor kurto youtube siele shani jina ke amigad tonkri ko nake nonji tongra minara tomon nara da majiro ko nagra minara tomon mesh na kitosha kon na mbombo yari na yetu msio meraba kina kuri kilobo 500 grams o meraba ki 1000 grams wana nake pego ajuna saito shona ke leshani ojina ke amigadir baili nonok neminke so meraba na nelu son kolongi na rana bishana yetu msio leshani to boji din pogi ne midie kirkie kolol champa ite teine nake ne katani
ore tele kerenket le Narok ajo na sinanu netii naake pamoja agrovet, olchekut agrovet, nosim agrovet, hightech agrovet, solai agrovet tenebo naake osiana agrovet. Ore tololonga na itum naake etii Paxson agrovet, solai agrovet, ore tontulele nitum etii Sunrise agrovet, zebra agrovet, mosiro agrovet tenebo naake Samkim agrovet. Ore tenairragie enkare etii siana agrovet, farmgrow agrovet, chania agrovet, moskim agrovet. Ore temulot etii imara agrovet. Ore tendaalo Kilgoris netii Josemo agrovet, farmlink agrovet tenebo naake green grow agrovet. Na teniyieu naake niyiolou nkumok naipirta naake ele shani lorkurto yioloti naake anaa Amigat loing'ua naake enkampuni e Farmfix African Company Limited naa tooshoki ole Saaya eimu ormosori 729 imiet isiet imiet imiet ong'uan 0729 85 54 54 arashu oshoki mara nkishu eimu ormosori 7 ong'uan ile ormosori 1 0718 94 4601. Tasio naake ele shani yioloti enaa Amigat pitumoki naake anoto ewalata orkurto nabikoo terishata naake naado eing'ua naake enkampuni e Farmfix Africa Company Limited tena naake rishata. Katukul ikununo naake nejia. Sawa. Aji no seuri narana la garbolo talabra ainining'ito Sidai FM ipi nabo uni ompointi ong'uan ajoki ntomonok ormaasai mainining'o Sidai FM. Aji taa Mary are lesilolo namanya emurua Labra najoki ntomonok pookin Labra olerkesi maining'o Sidai FM. Nanu nataana ole garbolo namanya Labra najoki ntomonok olderkesi enining'o Sidai FM. Nanda Narsaroni olorpirikat namanya Labra najoki ntomonok pookin mainining'o Sidai FM. Kaaji naponu nara nolokashal namanya emurua olderkesi najoki ntomonok pookin mainining'o Sidai FM amu ewang'an ng'ejuk. Nanu Simon Ketuta atii emukesi mainining'o Sidai FM amu ewang'an ng'ejuk. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Ore inkera naabulu eeta biotisho oseseni neshipa sii naa enchipai toontoiwuo enye. Pooki olong' e Jumamosi nikincho inkera ang' erishata naishaa Kiriamarieki naa nanu Vivian Kanoi aitayiolo naitoki sii aitawang'aki eneyia ndamunot enkerai. Terishata enkerai esidai toosinkolioitin iloyotia memory verse indung'et erashe tenebo kulie kumok. Terishata enkerai esidai te pooki olong' e Jumamosi eiteru saa 2 enkakenya te Sidai FM ake. I don't know about my heart. I want you to stay with me. Every day you love someone, something wrong too. I don't know what I'm going to do. My heart, I want to cry for my lovely Elizabeth. Some people, they want to ask me for you, my love. I'm crazy about that love. I believe
God, my love, I'm going to kill myself because of you, my love, my love. Bob Marley has been the lion of reggae music and he still is. And there is a lion of Narrow taking over. As you usher in your Friday, tune in to Cedar FM for the hottest reggae show. Ready to churn reggae and dancehall hits straight into your ear. Topo kiolong ejuma iteruna ke sana bo yente po meraba ke saile enka warieta tenebona mesh atrishirani ke joene reggae raga. Ali jogi ilash. You wanna land in Jamaica with no ticket. You wanna land in Jamaica with a free ticket. Yeah. Modoni alungani, modoni nemeni, boy na mai meni nisho, na imana bongiri, na kumeshorweni, na kumeshorwadol, na kumatalisho, boy doronol bungani, onarol bungani, boy yala bongori alungani, onarol bungani. Ora tu anas eshegor mborgo kanisa na rongi shwanyana yala tururu sanjan elo dwai kwen elidoro reidama nasuta doru alimoro reidama nela doru gawarie ozorono dungani onaro dungani ala bomori dungani Honorable Mani. Nana ila borangai, yeru nyolo toroi, nyogoro lo toroi, yeru adambenye, Afrika saya nabi, yeme kude ideja, nala roi gesho, oya uda nyolo toroi. Angai toriboki hoya 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 Hoy torono lo toroi ame ure rogi o me urar kansolai yeme uror Navala your bishop, Navala your pastor, Ore ni nyargal legal, Egasulu Rosiria, Paga or Welena, Oidoro no toroi, Natarwa yolo toroi, Oye, Toro no loroi, Yehoya, 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 Yehoya. Yolo toroi, yana gili kisaningo, ingeni yolo toroi, agai sabuki ni konyek, kaya ngai sial, yana lelo kunya, kaya ngo birongwan, nyanyi dingi dambolos, nikululu naibugo, engiliori, engilini kendule, kawara mpenye. Neye nebiosiati, neye nikimor, ngoyosiati, Yehoya, Yehoya,
Yehoya. Yando lolo toroi. Yando lurikisaya. Oya murolo toroi. Yenila go sokoni. Ala ngoriwe nguma. Anani yake ngatura. Nada luago lotoroi. Yenila odia. Yenila odia. Nada luago lotoroi. Amre sia digingur. Naligi kiramoni. Naligi siyo masala. Oyondo do luento. Amu kengorisho. Nade sia digingur. Nede ngidiori. Kitumbo jela. Oh. Jen narane leina kani ngashonka ina she tankaraki Sidai FM na isabakta yo tankan sange pro cathedro kya mayanta enkai kitengidete ikishaini ning Sidai FM. Philip Lasanjore naning to Sidai FM tasamburu ta maral te ento munsalo sal 0.0 nigisham Sidai FM. Richard Rumaren kining to Sidai FM tangope sambur to munsalo sal osufuri kisham Sidai FM kya mayanta enkai ole. Bwana lekpe naning Sidai FM sal 0.0 Kaji ngarna na Oshun Gideon na kagira ningito Sidai FM duman salo sal 0.0 tatu Maral Town Tamburu County. Bawa eti ninje atuaye wangange jukine tumito yok to onto monisa lo salo 1.0 Sidai FM. Biyori shorengolodo yesala yenda nogwarigi tenelo na nyamalu ara yidona lemba balai yala riboni lengi suyai tanga mendine yidoro lai guys is nanuye guys is nanuye baba lai guys is nanuye yesu guys is nanuye amara ye maginani baba guys is nanuye baba lai guys is nanuye yesu guys is nanuye amara ye maginani. Sidai FM. No, abalai logo dwengi swiyai. Aidala mene Yesu ganyor. Sidai FM. Giranyara Yesu garep. Ajaira yegido. Guys is nani abalai guys is nani Yesu guys is nani amara ye maginani. Guys is nani abalai guys is nani Sidai FM. guys is nani amara ye maginani. Rayangai bayarori ye budragyo siligilai inda bayani silige Yesu ni mimure eneme yanari yenanyune renako eneme yalari boni la normalera Yesu ganyor amuye babaligi ranyara Yesu garep ajaira
yegido. Baba is namiye, Baba like is namiye. Yesu is namiye, amore ye magilani. Baba is namiye, Baba like is namiye. Yesu is namiye, amore ye magilani. Sidai FM. Tembolo zo kerengele naro kiaki ye na buito doko yati atwangishu on county ni po kinema ndogo natuana nana idashingishu te kifaruni talaiki pia ninye mikiyo wito kuno bukute siolo nera sabaga zaka oleng ala gelo zaka bako de yet isaba singijade ora ngolikino ni yare no olosho le Kenya kwalasa Raila Amolo Odinga de Tokyo pinchosi yake bunga legenda ndungana kamuke legenda kyo uruni ndaye kulikuwa ninyi edogele lingalo wajama de na wikisho kwa karumorwa ndarasi meki ndari ananga jormasani nare nimiata kura nimiata sababu nijo yeye kayu maendeleo agore be yata kura naye nakara ijo kayu na shatakinia sukul omekabaiki serikali kitogolosho mambo ya ufugaji bado yanaleta faida sawa sawa. Nataka kuona kama mambo ya ufugaji inafaidisha watu wetu. Kwa hivyo tutaangalia vile tunaweza kubadilisha hata ile hali ya ng'ombe yetu hapa. Ekilimu tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na Erabai sauni entadekenya tenkitesheni Sidai FM enkolong ontarikini uni olapa liare elari lonkalisini tikitam moare ore lomon likinchore enkiroshi tookuna saai naa kelimu lomon nchere hajatalaki olee obo olarin 60 emisot orkeju le Siapei temurua ena Belibel temoikwape e kaunti e Narok. Etushukoko enashe ormalimui Ole Simpano Lempash Primary School Tonaikar Award intoiwuo tialo enkilepunoto nailepunye ina sukuul. Ipang'ua terishata edukuya eselenkei nabo yioloti enaa Nanyo Neguta temurua ebunge Kilgoris Sebalie nchere kelo ninye ajing enkesha olorika le otile ogavana. Elimu irkulie omon nchere ajo kenare negelu irmaasai tena rishata ilarikok ootayieki osiligi toonkolong'i natii dukuya etii lelo loibala nkiasin enye enaa osenetoi le kaunti e Narok Ledama Ole Kina tenebo Moitalel Ole Kenta. Eshomo tenkolong' eng'ole entumo e Azimio la Umoja te kaunti orkejodo etorikoyie olarikoni le ODM Raila Amolo Odinga. Elimu irkulie omon nchere ajo keeta oloti lo Rais William Ruto nkolong'i 12 peipang'u torkioma le Jubilee. Ekelelek eitayu olarikoni le ODM Raila Odinga tenebo entim e Wiper Party Kalonzo Musyoka orkioma obo. Netutukunya teng'ole Martha Karua Enock Kenya tenebo Gideon Moi Kalonzo Musyoka olning'o peesisho tenebo. Ikeparan oloti lo Rais William Ruto kaunti orkejodo tenkolong' edo taata. Elimu irkulie omon nchere ajo ore torkulie omon nelimu lomon nchere ajo ekelelek elo olarikoni le ODM Raila Odinga aitau orkioma obo tenebo o Kalonzo Musyoka. Mairiamari nabo ayaki kulo omon enaikunari kaji enkarna Angela Muriet. Etalaki olee obo olarin 60 emisot orkeju le Siapei temurua ena Belibel temoikwape e kaunti e Narok tenkolong' natulusoyie. Ore enaa enaibalie orkilikuai lorpolisi naa nchere ore ilo lee naa kaunti e Nakuru eing'ua neloito apa ina murua enaa olairemoni eshomoita ilo sesen tenkaji nashumieki irmeneng'a te sipitali kitok e Narok. Sidai FM na Etushukuo enashe ormalimui Ole Simpano Lempash Primary School Tonaikar Award enashe tialo ntoiwuo nailepunye ina sukuul ejo ilepunye sii nibung'a irmalimuni tenkoitoi naishaakino etota sii ejo keyieu nkera enkare amu kegira aimaa ngolikinot napaasha tialo megira atum enkare nayierakinyeki endaa. James Njoe oitobiraka yiok kulo omon. Olengo ya primary school te wodo na igarare musho londo lole ankara naro. Yoruno yoltongani anashe yenye na naibalunye head teacher leina school Orient Solomon Sidai FM. Ajita ormalimui Ole Simpano, ormalimui kitok le school Lempash tona ikara. Ayuwa kana yana rishara ashukoki ntoiwuo ena school enashe, ntoiwuo ta Empash, ntoiwuo lo Shaiki, ntoiwuo le Bolosi tenebo Ntebes. Najuga ashira nkaraki enkibung'ara nimbung'a school, nimbung'u ormalimuni nilepua enkisumare na school tenkaraki esiai sidai niasita.
Aranikia ina school engikenoto tenkaraki osomi lenkare oimarita inkera ina school mute Kenywa. Ikilikuanita ormalimui kitok lina school tenebo onena kera ilarikok peyie ekodu ninche tiatua ina nyamali. Ore eneuni nadol ajo eneming'uraki esiai enkare nidimi ake kuna olong'i aikena ena school amu etaa yiolo enkata sapuk naa ikirriwaa nkera peepuo aoku enkare torkeju naponunui ayiarakinyie endaa wenaok amu sapuk enkolong neeku keyieu nkera enkare naok. Nayieu ake naitadamu orbungei lang Gabriel Ole Tongoyo orbungei le Narok West nchere nyaaki ake tadamu yiok tuudoki yiok enkare te sukuul naa yiolo ajo tenikitum enkare naa kepuo kuna kera aisuma nitoki enkisuma ailepu naa yiolo ajo meeta nchere peetoki ilo ina murua nikipuo nena kera amayian. Temurua Ampai te sub-location ele shura temusho oloontoluo lenkare Narok asirai enkitesheni esidai FM Kulomon tejoki enkarna James Nchoe. Sidai FM ena. Kipuo kaunti orkejuado nelimu lomon inchere ajo etomono olarikoni le ODM Raila Amolo Odinga olosho le maa peibung enkoriong tenkesho olorika le rais tengelare natii elari lomon oimaka te kaunti orkejuado tenkolong eng'ole esiligi olosho le maa ebaiki mbaa e maendeleo eramatare nkiwantani tenebo neibung elelero nkaik tolarrabal leropare. Peter Ole Kerionki oitobiraka yiok lomon. Tentumo esiasa ya Azimio la Umoja nashomo dukuya te kaunti orkejuado tolkurto le KCB. Neshomo larikok lotii enchoto ya Azimio agilunore loti lo Rais William Ruto. Iba pesa yetu yote akatuacha yeye mwenyewe ameiba OPM. Ela tungani akonyo renda. Ebi legenda. Ndiko mara kile kuduboki ni. Ndiko mara kumtai chini. Ndiko mara kile Masai. Ndiko ita ndo wana. Mimi wa Masai atakaye linda ardhi yetu ni nani? Nani atalinda Mau Forest? Ore iro seneta ile Narok le Damo Lekina netejo keisha neduporo olosho lormaasai laleta long'wesi lotii atua kaunti ni Ormaasai. Ukiona hii stima ambayo imepita hapa, wako na shida kubwa sana ya compensation kwa KETRACO. Wakati utakuwa president, hii Wamasai wote wako hapa waweze kukompensetiwa mashamba yao. Hapa kuna Amboseli National Park na isaidii watu ya hapa. Hiyo Amboseli National Park lazima hiyo iwe constant revenue ya watu wa Kajiado County. Ore minister Manyara Kiria kotobiko neshomo aibung enkoriong Raila Odinga ejo keserian olosho le Kenya tonkaik Raila Odinga. In whose hand is our beautiful nation saying? In whose hands are our children saying? Let's not make a mistake. Tusibahatishe. Ilomono ibung enkoriong orgavana lorkejuado Joseph Ole Lenku ejote Raila etokorduaki entime Mau. Tunashukuru mambo mazuri yametendeka kama Mau na tunaomba kwamba hiyo ikamilike kabisa na ifungwe isiguzwe. Tunajua mambo ya ufugaji bado haijasimama mzuri na hiyo itafanyika na baba Raila Amolo Odinga. Ore tenjoto Raila Odinga nitejekelo apike civil empower kijanani biashara ilebunye uchumi tenebe enchetare onkiwandani tolosho. Tutaangalia vile tutaweza kubadilisha hata ile hali ya ng'ombe yetu hapa ili waweze kupata maziwa mengi ya kutosha. Value addition na jenga mabwawa na madimbwi ili tunaweza kuvuna maji wakati ukame, hizi mifugo ziko na maji ya kutosha. Vile vile malisho vile vile tunaweza. Hapa mko na mbuga hapa ya Amboseli. Na Amboseli aleti faida hapa, sio? Tutafanya kama vile nafanyia kule Masai Mara. Asiraki Sidai FM te kaunti orkejuado tejoki nanu Peter Ole Kerionki. Sidai FM ena. Kwenye kaunti ya Narok nelimu lomoni inchere ajo ibang'ua terishata edukuya eselenkei nabo yioloti enaa Naanyu Naiguta temurua ebunge e Kilgoris eibalie inchere kelo ninye ajing enkesha olorika loloti le gavana te kaunti ya Narok torkioma le ODM eshomo dukuya eipoto orbarnot peepuo aang'or ninye tenkukuo natii dukuya. Ore tenchoto enye orbarnot leina murua neibalie inchere ajo kepuo aang'or ina selenkei teina rishata peelo ailepunye eramatare orbarnot tiatua kaunti e Narok. Lesomi Ntoika oitobiraka yiok lelo omon.
Ivangwa terishata dukuya naanyu enole naigutai balunye naajo nchere ketii naa ninye yare olorika le deputy governor te kaunti e Nkanarok eimu orkioma le Azimio tenkukuo naa napuoi awosh olari loonkalusuni are otikitam aare. Ore nekiterie meso lomon e Sidai FM naanyu nibalunye naajo nchere ore peishori naa ninye ina rishata naa kelo naa ninye laaret irbarnot neisulaki naa lelo lemeeta siaitin tiatua kaunti e Nkanarok tenetum naa ina rikore tolari loonkalusuni are otikitam aare. Aji naanyu naiguta arentito Uasin Gishu teinoto nare nolmoitanik te kiama loshon lang'idare orisio te Kishon o tenkishui ai. Aisome naa kara graduate njere aata enkisoma e university e degree nainotie ntae ilmaasai. Atii enkesho olorika le deputy governor Narok County 2022 tenchama e ODM ashu Azimio narikito Honorable Raila Odinga o Honorable Ole Kenta. Ore entoki naisho paipang'u naa tenkarake youth kikiima ngolikinot kumok oleng tenkarake kikitala siaitin naa ina paitasho sinanu ana youth ontomono peyie aing'oru ele orika paarikoo sinanu ntae. Ore naa sininche embata orbarnot tenebo sii ntomonok neterrepa naa ina duata naanyu tenkoitoi naijo ina. Ore sinanu ele naa kaaji Gideon Narolole Sipala temurua Osupuko. Ore sinanu naa kagira sinanu aisupport naa madam nchere kesidai sininye tenelotu arikisho naa nedemu yiok youth amu adol ajo kenarikino oleng naa kiidim dei ninye ina siai kabisa. Ore taa sinanu toonkarn naa kaaji Caroline Asieku naing'ua Ndonyo Nkopit. Alo aomon ilmaasai pookin emaisapoto taa naanyu moja e youths. Ore youths pookin lenkare Narok emaisho taa naanyu pikitum sii yiok usaidizi anaa youths te kaunti enkare Narok. Saraki nabo uni 1.1 Sidai FM temurua bunge Kilgoris kaaji Lesuamin Ololem Toika. Sidai FM na Torkulie omoni lomon nchere ajo kenare negelu irmaasai tena rishata ilarikok ootayieki osiligi teng'oroto olosho. Lomon kulo oibalie irbarnot temoikuape e kaunti e Narok ejo ketii lelo oibala nkiasin enye neetayieki osiligi enaa osenetai le kaunti e Narok Ledama Ole Kina tenebo orbungei le Moikuape Moitalel Ole Kenta. David Ndaya oitobiraka yiok kulo omon. Amaitaso oibung' Ole Kenta enkaina nikimbung' Azimio nikimbung' Baba Raila. Keishaa peyie eing'orisho ilmaasai tenkaraki engelunoto orgavanai le Narok County tolari loonkalifuni are otikitam aare. Ilomon kulo oibalie ilbarnot le kaunti e Narok temoikuape e Narok nchere Ole Kenta ake oidim atoriko kuna kishu. Eibalie naa lelo barnot erikoo Saruni Olomaitai nchere keishaa ake peyie ebol ilmaasai nkonyek enche toorishat pookin eisulaki tolorika le gavana. Ejo ore enkumoi oolakeshak naa kegira ake aing'oru erikore enye maate. Mike Maitai nayieu naitanap olosho lormaasai ajoki ore ena rishata nikitii naa erishata natabaua erishata nikipuo awosh kura naa kayieu naitanap olosho le maa ajoki erishata ena nikidumunye nikimbung'a nikiaku entoki nabo nikidumunye nikintashe pookin aisho Ole Kenta kura amu ninye ake osiligi lormaasai ninye ake osiligi lormaasai ninye enkong'u neton eeta irmaasai ninye ake esarunoto osiligi lenkaji emaa. Tomono sii Saruni olosho lormaasai ejoki nchere keishaa ake negelu senetai Ledama Ole Kina ejo etang'oroyie olosho le maa nesaru entim emao. Etopona sii ejo nchere peyie egelu ilmaasai Raila Amolo Odinga enaa orais te Azimio la Umoja tenebo osenetai le Narok Ledama Ole Kina ejo ninche ake ilarikok naa enkong'u olosho le maa. Kaina umanda ajoki kitii atua Azimio naa Azimio enkoitoi neeku entupuku pookin olosho le maa ebaiki enebaiki amaitasho. Asiraki kulo omon temisa e Sidai FM 105.5 ekaaji enkarna ai David Ole Ntaya. Sidai FM na Nelimu kulie omon nchere ajo keeta oloti lorais William Ruto nkolong'i onom are peipang'u torkioma le Jubilee orkioma apa otegelunyeki tiai rishata. Sidai FM na Naa kelelek itayu olarikoni le ODM Raila Amolo Odinga tenebo wentim e Wiper Party Kalonzo Musyoka orkioma obo. Sidai FM na Netutukunya Teng'ole Martha Karua Enak Kenya tenebo Gideon Moi o Kalonzo Musyoka olning'o peesisho tenebo. Sidai FM na Elimu kulie omon nchere ajo ekeparan tenkolong' edu taata oloti lorais William Ruto kaunti orkijodo eng'oru siasa enye elari eiteru temurua Kitengela ometabai Namanga. Sidai FM Na lelo omon oitabaki yiok enkiting'oto olomon esauni entadekenya kituminita shi song'wan hayaki ndorropu olomon ina naikunari kaaji enkarna ai Angela Muriet. Tenkariano sabuk tesipata o tempijan sabugoling nkoroki olomon te Sidai FM.
Kabasai wala nasi namanya muluang karewani naisiasho kanisa AGC naini ningizo Sidai FM najo kilungana le muluang karewani tumoro longeri ama ningo Sidai FM Kabasai ya mosolele tolo naisiasho kanisa ne waldo wailong karewani najo girmasai pogi long karewani lo sobogin de lolonga maini ningo Sidai FM Murani Stanley mechekini kijana fupi round Kingston mwenyewe tiatwe murua orong kaile pirarkel Garissa ini ngiro Sidai FM na jogelo masai ba kama ni ngo Sidai FM amu Sidai FM ninye ewangan ngejuk tiatwa ulo sholol masai Reverend Daniel Alekebubuk na sifara kanisani worldwide nilikuwa naji enelakanga na manya ngaruwani naje masai bogi ngaruwani olongerin lakanga orkinyite lolongata ama ngo Sidai FM Reverend Lolo Jero na sifara kanisani worldwide najoki masai lo senetoi tenebo le muruanga ruwani lolonkerin le lakanga wolele mek ama ngo Sidai FM amo niteshe na radio yoto losho Italangare yeta Inongot Isupuki Burgeli Naiposha Hegenda baiki ye Lomontol direlino Wari Tenaro County Indi manoro yote ipnabo ni pointimie Samburu County Ndomoni na audo on audo Wari Tela Ikipia County na ndomoni na audo on pointile Wari Te Marsabit County Nando moni naudo waisiet on point yungwan. Worita Baringo County, Ibnabo oare on point yungwan. Indim siya nodo yote ngoito ye online, emo www.sidaifm.co.ke. Sidai FM.
Kaji nangkatna lakaria namanya na verkejo kasha maini ningo sida jefe dumun sal siro Kaji ngona spe nada ni liberale ani kasha maini ningo sida jefe namanya na verkejo Kaji nana no krajo ksho namanya baringo kasha maini ningo sida jefe tasara nutiva amge giyo tukun swati todo bugiyo tukun ando kinimgi yoro akisha sida jefe mkera bani kilia Ajita katoni te kokodo namanya na bata miai nashamshage ainini ngosda yo leng tangarage kyatan kitengan no leng do anai tengan yorere ilankai nigi jona do ka shwole Kaji ngona sinye narando logodo namanya na verkejo nashamsida jefe tomon sara 0.0 Oni samurai yo oye na le you Horala yo Simba Dare Samburu County kita bautua tabologi Sida FM mundo moni naudo onaudo bawa eti ninje atuae wangange jukne tumito yok tondo moni salo 1.0 Sida FM Mego olosho meti enti ento monone na doba. Aina bege njanga jengi tati erishate makawa. Wori erishate silingei. Nigi njanga jengi tati erishata pe. Eredioro, neotaro, nita golosi. Nabogiolong Jumatatu omerabaiken kolong Ijumaa. Aiderso ngwane nkage Nyang hinte jengo ilikuwa na nera madare omera shosa imira ndama Nyamba moja niko la sare moja nyamba kada nyamba murwa kada jadi kon kon wa lo do ya ake kishuwa nyanga jana shamo wa wallahi ngai bodu na ulo mai apa ederunya aku dole wa yamna na pamoja de kuno mai itu ero ramo ji amanta shoper ke doro e kamu sondapur ada tapur omanya shombo ya kita rajia no ni solo motetu Nilidari kitati, umida show saa 6 endama. Gora payana hii wale ni yuluwa payana jori ndiru nukta mayana. Monola. Vijana wale mare na ndio jana ngono na kuna basa na payana ni shogoro sokoni. Bagi ni mwa yivyo payana tianga asisho. Ashobe tolara macho. Kwa payana ni kiro no mera sisia inaidi. Je kiro no na natia tuanda lenye mikunyesi ni nyasi shore. Ni ngokinono. Yuko kumwe mpango je romono no meri jenga mirigura. Kage ncho meroro na alami ncho ndo mono enyoro sisia yo kai kenyi mimi ndo ya apik ngiboro to mimi ndo kido ya arabu ake ero to yamora na ko ni sia ndo mono ni ni morba ya ndo ndo mono na na ona ni kare ndo mono na yi ja ndo wono ndo taw nyenia meji bai to yonge de mora la mo ibi ara la la ngata na na ga sai beme na ko so ni beme ko ko ba mo na yona na ko to no ni yo rasi sia ni yo lu wajara ndo mono inde marasa kai sana nyengo ngira na rewa na mo ko nyo rai to na juini Njala manali ngali ye warma fingeju ayadi le koro la lure di no hanura baleja Kintengena kumok na ipirta yara ya toro mari talang kiranka jina dupa enkitati na only kama rato banya kwenda ndo kido lengo na ya mmo mwena nyanga mmo na kwa ile na tuna na kuna na nyanya tungu ina kusele mwena aliye mwete kulia kama na kusele mwena joli Boidare nanu pita dio Kotene bona nwentito likitoip Angela Muriet Sida FM ewangani Oyaya
Yesu ninye. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Yesu ninye ende unono. Ninye bugari ara yangai. Beyolo enyarara na unajo nyaro. Mera la nyarara ka yegeber. Mera ge na megre bege. Endoro ninye na suda yego mangai. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Yesu ninye ende unono. Kesa enda ela koga mai yangai. Ore merianga ya raye besondoresha. Amora bagingi para ona ranyangai. Egerende gasa elio mera nyangalo. Ome bodanga yusa mesho misiri. Ela Israel etwari ndigisho. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Para ver gloria para ona rosami. Era mogirindi gire ngobe misiri. Egara ke gaile de mate de medor. Era Braye jere na daya misiri. Merande ya na bose do ngala isirani. Edo Israel ya nyara la ironiani. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Yesu ende unono. Presini nyara rollo choligiri. Ilori kogiro yoga tuarindigisho. Ilori nkalali njola yolega. Kesho mempulugo ni nele neberengere. Nebuto ye mayora ne male wagena. Nero nage pore orosa boga tuayu. Keji Mary Siligi. Oh yes. Na ikani na kawarati kita mwishiro lusonile saa unienda da Kenya. Kolongi alamisi. Seko male se atana kusada kuna sana ka Kenya tudu. Ni dari gidi my friend. Aro labala longa sunyaro tikita mahari. Yes. Wiki yake hata ndongana la bogile serikali logre ngoro lorgali siasa. Wiki. Tai. By the way, ukona mpaka tarehe 8. Yes. Yes, tarehe 8. Tarehe 8. Ndio mtu akwende nyumbani. Talala. Egrumo ayania ayale. Ayale. Ode. Ayale. Janga ule. Hila ya sana hamu. Ayala hamu. Bala vile negra mana. Jaro shigifir. Neja ro shigifir. Itu dah filem dua manat yang. Neja shigifir. Safimbe. Ngolo nikijo yoga juma ngapi? Juma Alhamisi. Alhamisi. Ndio pono vitu naija kana.
Brenda Fassie ndugu yangu. South Africa. Beka ni mlo simpuli na vile mabui. My friend. Yeah. South Africa. Afrika Kusini ndugu yangu. South Africa. My friend imenipeleka. Miaka mingi iliyopita. Imenipeleka back 22 years down the line. Netu shiningi hata 39 years I think. Oh yes. That's back 2000 and what? If I'm not wrong, 4 5 I think 4 to 5 hapo. No. Yeah, exactly. Oh, ninye na jagra na jajiri jiri tueta 39 years. Yes. Brenda Fassie. Furuntela. Fulintele. Telela. Yaani mtu amesafirishwa mpaka pale 22 years down the line. Veripeleka pale. Pale sana. Na nada mwenye leka tasa na pade late. Allah ya bayo maembe de malindi. By then. Kana sara balule oipa. Pole. Rest in peace. Kana ballo sikulino le. Tena le malindi. Kai. Brenda Fassie. Brenda Fassie. Nyata rikini na rana dola palimiro la longa lusunyare o onwan. I told you. My brother told you. 2004 or 2005. By then alikuwa tuna mtoto mmoja na jibongo bongani. Enkere inabaki ninyi hata. Bongani Fassie. Nye tito ninyi. Ben, unajua leo ni TBT. Wacha nikukumbushe vitu. Unajua umesahau. Kuna vitu umesahau. Lakini kabla nikukumbushe. Kabla tu nikukumbushe. Yes. Fungua roho, tuko Kenya bwana. Kama kaye dewe na bol na nalo ni dio yoko na dosita. Ya Fanchelis Berkol. Oi. Usituakushie. Bayuna naja. Unataka niseme nini? Sema nini jopa? Weye. Labayani. Yamejar bayani jisiadi enturore. Netu intent. Ni asitaki. Anyway, sawa. Ben, wacha mimi nikukumbushe mbali. Na everyone is self. Kila jere Brenda Fassie ndio hapa ya sababisha kifenya na asthma. Yes. Kaka kijinga hapa brain. Yes. Na kitu cha watu katoni ngoshia na kesi yora barke kwa itamerisho. Majorly. Yes. Safi. Ben, wacha nikupeleke tena hapo simpali sana lakini pale.
watu mnaona niko peke yangu. Baba for now see you. Ashole nkitu mwalde bele metaba ikinake enkoloni kijo yoke ne juma ngapi. Enkoloni kijana furaha de na kuna gesidane mbaito ja tumorol tim lesele nke kinto ginake aya nagapi geleshia kinu tenkolong nake etata nake nikijo yoke ne alhamisi ane TBT ne kuna ke melamari amo kesidane banake ekuruno nejanake tekuna san entede Kenya.